Myanmar Federal Democratic Sorkar thar piang ta April ni som pasari kha Myanmar New Year kum tharni ania hemi kar hi ro pui takalom ani thin kumina ero sipai do dalna Civil Disobedience Movement CDM ala kalme ka wangle anram ala boy emawangin anlom talo ani an New Year day man ni chia April ni som paruk sang ni som ni pakhat khan committee representing pidosu luto CRPH chuan United Nations Organization IWNO a CRPH Special Envoy Palai Atana Anruat Dr. Sasakal Tlangin Myanmar Federal Democratic Sorkar thar National Unity Government New Zealand ani thu an pong chuak tarup ani a history tlem han soi masa ila kan hriat to angin kumsang khazkwa somruk pani atang dai to khan Burma Myanmar hi sipai nan lo op to a British Sorkar laka Burma Independence wal chuak tu Independence Mail muman talava an ka alum tak General Aung San Fanu Aung San Suu Kyi chu kumsang khazakwa somriat pariat uprising atang khan democracy am theina tura an hroi tu lu berne in Suu Kyi kai hroina hnuaya kumsom ni chuang democracy an sual nuwa sipai sarkar chuan democracy tana konghongin kumsang ni som khan in thlan pui abua saita ani amero chu hemi election hi affair don lova an hriata wangin Suu Kyi pol te chuan an boycota sipai thlop Union Solidarity and Development Party USDP chuan ne takin chakna an changani kha kumsang ni sompanga a in thlan pui an nei le ta hemitrum hi chuan Suu Kyi kai hruai National League for Democracy NLD chuan ne takin chakna an changa sarkar nan siam ta ani amero chu parliament seat za ta tanga za somni panga hi sipai tan reserve hau ani awangin sipai lam hian opposition ni tho chung si in Ministry of Home Defence le Immigration te an len kol thunga sipai le police in rel bolna NLD sarkar chuan thuneina ani mi alo tina ani chu NLD sarkar chuan tram khat an mangzawa kumsang ni somni November thla khan in thlan pui an nei le a hemitrum hian amha aya na sazokin NLD hian ne na an changa kumin sang ni somni pakhat February khat kha parliament member thlan thar te lak lu ni le sarkar thar siam an tumni ani a ma se be se lo lutukin sipai thonei tu ten NLD hroi tu lokte le MP te an hreng ta thuta sang ni somni election a thil dik lo tam tak om ti chuan lama mangin kum khat nuwa fresh election buat saile tiam chungin national emergency an puang ta thuta tharum mangin sarkar na an chu sakta ani kha hetia sipai ro rel na an pong lang nu lama Mipuin an do dana le thil thleng zong zong chu kan hrevek to a kan soivek seng to lo mayang chutia sipai thunei na an pong lak chungpo chuan NLD MP samsari lai chuan February li khan an ram khopui naipi dowa thutiam an lan lui da tho ani atuk le February nga khan parliament in ni member jani somni pali omna upper house Amyotha Luto House of Nationalities le member jali somli omna lower house Pitho Luto House of Representative ayo in PTO thin kai hruana hnuaya committee presenting Pidong Su Luto CRPH andina Pidong Su Luto ti hi Assembly of the Union tina ania parliament in ni khai khomna ani CRPH chu Mipui thlan Mipui sarkar siam tura su tu ti in soila kan thathiam mai ome ti chuan Myanmar Mipui lamin sipai ro relna an du lo na an hanlan tir chawa sipai lam an che ro wa tial boka sipai sarkar adin State Administrative Council SAC chuan CRPH chu nam phatsan tu sarkar do dal tin terrorist an puanga anu loka CRPH lamin sipai lam chu Mipui poisoi lo an tha tak molmola wangin terrorist an puang veta ani Myanmar sarkar pani awmangin nakala sarkar pakhatin silai le ral thuam an neya pakhat zokin Mipui an nei ve thung ani Myanmar Mipui chuan IWNO le international community te an mani chan turin an han aw ngiala China le Russia ten Myanmar sipai laman tran tlata wangin khovel ramdang po an che theita silo chu wangin sipai nun rong taktelaka Myanmar Mipui te chet chan tura mi chu wangin sipai nun rong taktelaka
Myanmar Mipui te Chantura CRPH in ngana chun chu Myanmara kol Bamar Burmese nilo nam sang helpol ethnic arm group te chau chu anita a Myanmar a hian kol nivelo ethnic group kan ti heng ka Chin Karen Kareni Shan Arakan Tang mon le dang te hian tun ma tang to in Myanmar atanga independence nei tum hian helpol lian tak an nei veka ma se kuminge mo chen kalta tang khan an fight ber chu independence ni to lovin federal democracy self determination ani chumi amzia chu an mani state thewa state sarkar thune na sang tak nei central atanga engkim maya direct on control lo state police le state armed police ni te ani call politics khi amak ve khopa kum somnga chuang sipai opna hnuaya anom lai khan engkim kha an centralize a khi kan soi tak nam sang te khi sipaya te sarkar na te le politics a polut ve tre ma se sang tak an thleng theimi alo ani state sanga administration khoi tu sarkar official abikin district DC tele police te po central atanga ruat vek central in direct a control vek ani a amingin state sarkar chom ve ma se an thu lo hle ani tunang boy nei thleng lovin full fledged democracy hi lo nei tak po ni se suchi pol te hian kol supremacy hi anda alien tlata federal democracy state sang te an ma ni in rel bol na a autonomy nei ya thune na sang jok pek hi an pe phalin an ring chuang lo cheu ani chu call politics an ti chu ani chu wangin tun barma boy na hi kong le lama ngai tu chuan sa phovin blessing is disguise ka dil lo jok mal som na an ti ang deuh kha ani na lai om theya kol mi pui khian ma ani sipai te nge dim na nei mi alovin an kap hlum popa an du an mana an sei sa a chumilaka chan thei om chun nian ngai chu ama nokan ti em helpol ethnic arm group te kha an ni ti chuan CRPH chu helpol da chu Myanmar mi pui chan turin an som khom ta a terrorist an nin an hli saka federal army Myanmar sarkar sipai anga poma tuna sipai solte laka mi pui te chan tura ter chua tumin ma an la ani chuti line heng ethnic arm group te hian phutlet an lo nei ve thunga chu federal democracy ani call politics supremacy soi thei ani to lo CRPF chuan ethnic arm group te thil phu chu pek arem tingala ti chuan sarkar thar form turin anin lungrol theita ani chu wagin he boy nei ethnic group te tan kong le lam jok tak chuan mal som na ani kan ti lo thei lo ang sarkar thar siam tur hian NLD party chau ni to lovin regional party sang MP te sipai MP te tel lovin som khom an nia ethnic nam sang hroi tu te CDM hroi tu te NGO le civil society sang hroi tu te le ethnic arm group sang hroi tu te nen ako kim thei ang bera in ron khomin CRPH chuan federal democratic sarkar national unity government NUG chu adin tarup ani cabinet le council of minister a po kol chau lang sarbik to lovin portfolio poimo tak chu hek nam sang ethnic group ayo MP te nena hian semdar anita a Myanmar mel thar kan mudon ta ani he sarkar thar hian sipain an ma ani ham thanna thlir rana an duan sang ni pariat constitution kha pai thla in Myanmar federal constitution thar an duang chuak bokang president U Win Min le state councillor do Aung San Suu Kyi te sipain an la hrena wangin vice president thar kachin hroi tu duo lasi la chu acting president ada ania karen hroi tu ma wing khain than chu prime minister ada ani bok cabinet minister somjinga pali lai chu ethnic group ami anni anjinga mi doctor lian mung sa khong le doctor sa sa te chu zofa chin anni nge deputy minister of state so pani jinga pariat lahi ethnic group atanga ruat anni bok council of minister jinga na pangber chu karen nula activist la tak do 18 zarmang ani a kumsom ni paruk chawa upa ani sarkar thara committee member jinga hian lekha thiam tak le thalai tak anom nuala mi puipon be sei an nei sang viau ani CRPH malak na le sarkar thara din na tura te khovel ramdang sarkar te nena indor ton na le khovel mit muwa Myanmar boina Myanmar mi puile CRPH ayo apon chua chungchanga te Dr. Sasa
medical doctor Zofa chin tlangwangat hian atho lok le a khovel news channel lian BBC CNN Al Jazeera France 24 NDTV le dang dang te point voi duai lo anlo interview to ani tuna phe chon Myanmar Mipui te hian hero angin anin to ngeya achhuanom tak zet ani National Unity Government of Myanmar ho tulule Council of Minister at sang te chu President U Win Mint State Councillor Do Aung San Suu Kyi Vice President Kachin Dua Lasila Acting President Prime Minister Karen Ma Wing Khang Than le Cabinet Minister Tamtak an ombok ani chung mai ba ka Deputy Minister po Tamtak an ombok ani Ministry poimo le lian tak heng Agriculture Transport Energy Sports le dang te hi an ala lang lova ethnic group dang atangin an la fill up zel tura bi se ane he sarkar thar hian ati tur ma saber chu khovel ram dang sarkar ten NUG hi legitimate government anga unrecognized thwai theina na malak le sipai te tharum thona di to wat ani khothangram le khovel ram tamjok chon NUG hi an pom ngal main arin oma chuti rualin China le Russia te hian an pom ve angem khovel ram dang te anin rol wat lo ani chuan ethnic armed group manga federal army dina general min ong hlai a sipai sual buru tak te nena indo puan mai an mamak don nin alanga civil war rap thak tak kan humai thei ani general min ong hlai a hote chan a chedona alan chuan China le Russia hian NUG an thove thut thei thoboka civil war ngai kher lovin Myanmar sipai general sual tak te khi an tlawm ve thei thobok ani ilo mai te ang